Фури Раус, во превод на македонски Јужњаци марш, е голем предизвик за превод, бидејќи книгата содржи повеќе јазици во самата книга, односно книгата содржи босански дијалект, хрватски и словенечки. Ние ги преведовме хрватските, српски, босанските и словенечките делови, бидејќи самата книга е напишана прво од автор кој што е со југословенско потекло, односно мајка од Пула и татко од Босна, кој што е роден во Словенија. Значи, него му е многу познато што значи јужњак, односно чефур. To odrastanje u Sloveniji kao ne Slovena, znači kao čefur, to je znači pogardan naziv za sve one koje dolaze izvana u Sloveniju, za došljake, za južnjake. Znači, to je ono, znači ja sam odrastao kao dijete došljaka i sa tim, znači u okolini koja je imala problema da prihvati nas kao dio svog svijeta. Znači, to odrastanje na tom kvartu u Fužinama, znači definitivno nešto o čemu sam ja morao da pričam i ja mislim da ovaj roman prvi je bio, ja kažem, nešto sam morao jednostavno da izbacim iz sebe. Jednostavno ne, i to je jednostavno izašlo iz mene. To je roman koji je pisan u jednom dahu. Mislim, ja sam prvo počeo da pišem scenariju za film, pa sam onda to pretvorio u roman, ali kada sam sjeo da pišem roman, mislim da je sve zajedno trajalo mjesec i po dana, on je bio završen. To je roman za neprihvaćanje na drugата kultura. И тоа од аспект на доминантната култура која не е способна не да ги асимилира, него да ги абсорбира различностите. Тоа е проблем, јас мислам, на веќе и на САД, на Европа, на Словенија, да не кажам дека е голем проблем на Македонија. Со овие сите петиции против мигранти и против ова. Мислам дека романот многу добро ја објаснува психологијата на партидите, на луѓето кои дури и втора генерација, родени некаде, не се осеќаат дома. А домата ја изгубиле затоа што кога ќе дојдат дома, пак не се дома. И дека е многу важно и многу добро што е овој роман објавен, и дека е многу важно да биде прочитан овде во Македонија токму денес. Iznenađen sam bio u stvari koliko pozitivnih reakcija, koliko su pozitivne reakcije dominirale čak i u školama. Ovdje jezik ipak koji ja koristim je daleko od književnog, a Slovenci su uglavnom jako osjetljivi jer narod koji je formiran jezikom, znači jezik je mit, to je mitologija, slovenski jezik je ne diraj nam to, mislim, šta smo mi imali, ali su super reakcije bile, mislim, naravno bilo je svakakvih, ali većina je bila jako pozitivnih. Tako da to je meni na neki način, koji sam pisao, znači, kao što je Zvezdan rekao, jednu kritiku društva i jednu neprilično lijepu sliku Slovenije, paradoksalno stvorilo jednu sliku društva puno bolju možda. Otvorilo mi je pogled da postoji jedna druga Slovenija. Posebno na kulturni svijet koji je otvoren i za ovakvu knjigu, i to vrlo otvoren. Znači, i to mi je nekako, eto, i na neki način misterij, a na neki način otkriće. Znači, sve to postoji i dan danas, evo, živim u uvjerenju da postoje te dvije Slovenije i sretan sam što ova, znači, moja otvorenija ipak nekako dominira mojim životom, što ovu drugu srećem kada uđem na neke pogrešne, na onu tamnu stranu socijalnih mreža. To je всъщност некој словенечки Trainspotting. А ако Trainspotting би бил забавен филм, ова ќе ви биде забавна книга. Неќам да полемизирам, се разбира, со издавачите и ова, на крај на книгата пишува дека ова недовршено сценарио. Првата реченица. Иначе по ова книга е направен филм
on Goran go režiraše 2013. Направена je monodrama, така да е токму спротивното, една заокружен круг. Пробал, да кажеме, таткото да дојде негде, да направи нешто, создал некоја фамилија од дојденци, еве, од други, добил некој дете кое не може да се снајде. Кому најголем успех, значи, на сите тие 4 другари и уопште на цела таа околина таму, најголем единствена шанса за самореализација е некаков спорт. Баскет, кошарка. И најголем успех е да го запала тоа некој ѓубре негде и цела населба да падне у несвест. А може да се деси да убијат и човек. Ради таа некоја јужничка филозофија. И тоа е, поново велам, и нивната немоќ да влезат во системот на државата или во владеечките норми нивни, да кажеме, али особено е немоќта на мнозинството да ги прими нив такви какви што се. Slovenija je mogla sebe da svača kao, ne znam, tolerantno društvo, dok su, recimo, prihvatali ljude iz Bosne, Srbije, Makedonije, Albanije, znači ljude s kojima su 50 godina živjeli zajedno u državi. Čim su počeli da dolaze ljudi iz nekih malo ipak drugačije kulture, ljudi koje većina Slovenaca nije poznavala, tad je podastao problem. Mislim da su slične stvari dešavaju svugdje u ovom, recimo, Balkanu, koji nema toliko iskustva sa istinskim drugim. I zato možda ovu knjigu danas vjerojatno ljudi drugčije čitaju nego što su čitali kada je ona bila napisana. I u Sloveniji, a vjerojatno i u Makedoniji. Zato je ona sad više služi možda kao metafora, kao knjiga koja preispituje sadašnjost, ne toliko govori o nekom trenutku, jer ona je jako postavlja jedan tačan trenutak u Sloveniji. To je knjiga koja se reče o tačnom jednom trenutku, govori o jednom svijetu u kojem sam ja odrastao, vrlo je lokalna. Međutim, već sam prije, znači, promovirajući tu knjigu, ne znam, u Švedskoj, u Rusiji, bilo gdje u Poljskoj, shvatio da ona može da se čita i vrlo univerzalno, više kao metafora. I to mislim da s vremenom postaje sve jasnije. Znači, ljude sve u stvari manje zanima konkretna situacija u Sloveniji o kojoj ja pišem, a sve više ono drugo o čemu ta knjiga govori, ne znam, o današnjem svijetu.